rezultat 29:30. Prijatelji, a sada ćemo, evo nekako pred ove srednje pobjedničke ekipe, pristupiti ceremoniji proglašenja igrača susreta. Ladies and gentlemen, we shall ask both teams to line up for the end of the match. Molit ćemo obje ekipe da se postroje za dodjelu igrača utakmice. U ime Međunarodne rukometne federacije, on behalf of the International Handball Federation, pozvat ćemo gospodina Ramona Galjega, delegata IHF-a, koji će u pratnji mažoretkinja iz Varaždina predati poklon najboljem igraču. Bit će to poklon tvrtke poznatog brenda Adidas i ključ grada Varaždina. We would like to invite the International Handball Federation delegate, Mr. Ramon Galjego, to be accompanied with Varaždin Mažorec and to give a gift of the Adidas brand together with the key of the town of Varaždin. Poštovani prijatelji iz Makedonije, igrač utakmice, treći puta za redom, vaš reprezentativac brojem 7, molim da dođemo, Kiro Lazarov! Evo volimo makedonsku vrstu da se postroji. Ramon Galjego i HF delegat shall congratulate Kiro Lazarov, giving him an Adidas gift, also the key of a free Kings City of Varaždin. Živ bio Kiro! Thank you very much, Mr. Galjego, thank you also the Varaždin Mažorec.